Ovo je Astro Python, u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za april, maj i juni 2023. godine za osobe koji imaju znak ili podznak u Vodoliji. Osjetit ćete jak priliv energije i kao da ste pod jakim pritiskom i da morate nešto da menjate u svom životu. A istovremeno ćete osjećati da zapravo i ne možete ništa da menjate i da nemate drugo rešenje osim da produžite po starom. Sloj po sloj će biti oljušten, sve dok ne stignete do srži svog bića. Možda ćete se osjećati da ste u tamnom tunelu, bez nade za svetlost na kraju njega i da nema kraja iskušenjima. Ali u vremenu koje dolazi doživećete potpunu transformaciju sebe. Može vam pomoći joga, meditacija, molitva i slično. Treba na vreme da idete u susret toj promeni, da se ne bojite i da shvatite da je ovo prilika koja se pruža jednom u životu i ne svakome. Neki će se zaposliti, dobiti dokumente koje očekuju, položiti za vozački ispit, kupiti auto i krenuti da putuju, jer vi na prvo mesto želite svoju slobodu i da vas niko ne ograničava. Samo nemojte da se svađate na poslu ako ne dobijete to što očekujete, a očekujete da postanete šef, da dobijete bolju poziciju, veću platu i sve što ide uz to. A sanjate i maštate da dobijete puno novca i dobit ćete ga, ali kasnije. A koliko god da zaradite novac, vi ćete imati utisak da nemate dovoljno novca jer ćete imati neke planirane i neplanirane troškove. I sada zapravo vi učite lekciju o novcu, kako da ga zaradite i kako da ga trošite. Neki će ući u investicije i uzeti kredite. Ljubav vam dolazi iznenada sa osobom koja je jako popularna jer vi takve i volite. Svojom pričom je možete osvojiti, ali vam se pojavljuju više osoba kao dobre prilike za ljubav i brak, pa birajte. To može biti osoba sa kojom se već poznajete iz školskih dana ili preko prijatelja. Upoznavanje može biti u nekom kafiću, na ulici ili na nekom javnom mestu, kao neka zabava na otvorenom, koncert, pa čak i neka promocija. Ali ako ta osoba počne da vas kontroliše i da pokazuje preterano ljubomoru, onda sledi raskid. Zato birajte pažljivo. Što se tiče doma i porodice, tu već neko vreme imate razna iznenađenja, bilo prijatna, bilo neprijatna, čak i selidbu, kupovinu stana, kuće. Može se desiti i naglo da se odlučite da stupite u brak, a razlog bi bio neplanirana trudnoća. Pošto mogu i neprijatne iznenađenja da se dese isto tako, onda za neke od vas će to biti razvod i preselenje, a naravno sve zavisi od vaših godina i od vašeg horoskopa. Što se zdravlja tiče, prvo ćete imati višak energije, pa onda pad energije. To će sve biti zbog vašeg preteranog i prekovremenog rada na poslu. Znači, morate da pazite da ne pregorite na poslu, figurativno rečeno. Obratite pažnju na cirkulaciju i predugo stajanje vam smeta i izaziva probleme sa venama na nogama i sa stopalama. Isto tako treba da pazite na ishranu, jer su vam osetljiva creva, želudac i stomak, a za žene i dojke. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00389 75 55 8066.